Pentecost ni kan lo thleng don le ta a ko hran ten he hun hi kan ngai poimo thina vena hian he hun kan man tura hian a to bul toi te Israel fatena an lo man thin chungchang le Mizoram kan man dan bulin tran dan toi te en kan tum don ani Israel te hian kum khata kut pui pathum man bik nge an neya pakhana chuan kal len kut le chang do dim tel lo kut te ni a he kut pakhatanga soi thei ani ai ni ai zona wangin panina chuan Pentecost kut kan ti mai hi solkar kut ti panan sei boka tin pakhat le chuan bok ta kut ti ani heng pathum jinga apani na solkar kut anti mai hi ming rang tam tak a omani chuta chuan mu seng kut ti te ten pol kut ti te Pentecost kut ti te mu thar tir kut ti te ten in khom pui kut ti te po in an soi thina alar ber tunla kan man ta chuan kan tan chan Pentecost kut ti hi ani hemen man chungchanga hian pathianin a hum himna aum puira dom tak awangte tin an bu le balte him taka an sing zo the wanga an lom em na thilte ani boka in khom pui thiang lim te pon ti boka ni he hun phei hi chu Mizoram a hian kan man tran dan a hi chumi khaminia tak chuan ti hi awang a har khop maya hun tak hret har to khop maya kum sa kha zakwa som ko le sa kha zak kwa som li le pali assembly khom pui tun laya kan suran khom pui kan tiang he ni chu ta chuan an thurel number som le pali na chuan Bible Society atana tholom khon ni hi Pentecost champaphak ni hi manero se ti a oma heti hun la hian Pentecost ni hi alo mang tonin alanga man tran hun takaro su soi thei ani ri lovani an the chok thei ri lovani kum sa kha zakwa somnga le pathum khan pathem bekin khom rona bu hi ti chhoni a he ma saber ni a chuta po chuan Pentecost pathian ni ti in khom program mu mal tak te po an siama hemi ma atang hian Pentecost ni hi alo mang tran to po ni nge yang hun local zela Synod Executive Committee voice som sari pariatna thurel number som thum pathum na kumsa kha zakwa somre le patni July tha a neya khan Pentecost pathian ni po ni legin Pentecost wala man ro se ti in SEC khan lo rela tin kumsa kha zakwa somre le panga nila le berol thupui kai hroina buwa khan engkumatanga man nge ani soilang lovin program chipchiar chiak takin aron langa chawangin Pentecost ni hi kumsa kha zakwa somre le panga atang khan chol lovin nila le berol thupuya hian kanlo an aron lang chhota ani a program te po siam sa ni a somma le chonu hi Pentecost pual tin hi a zanlam hi assembly pual tongtai nan te hun kan mang thin ani Isua an khen be kum Pentecost ni ya khan ring tu ten he na Isua tiam angin tharau thiang hlim alo thleng ta ni ti kan hu a Bible a khan khami awang khan Christian te tan chuan Pentecost tharau thiang hlim nen a in zom tata hi voin thleng po hen chol lovin ko ran ho te hian kan lam manga tharau thiang hlim tiam pa thu tiam ron thlen ani awangin kan ngai poimo em ani